ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ngay ba daw, saan tamanan nga agarmusar? Mamindwa tamatlangan ang mga nitag malam. Nagastar mo ti bagas no magarmusar tapay laeng. Naa, sa anak anaragsak iti biyag ko mukastoy lang. Ay, nasaya at magkiday tapno mabawasan mo na tabilbil mo. Mabawasan nga agpaiso nga mabisbisin anak mo. Anya nga rin ti maramidan tangay. Kitawang manan pakipurdiyak, itangal daw. Ay, nagriga lakit din ayat ikastoy abiyag. Ay, rumwarak man langang. Papanan. Sikray! Si kamad gaya marituyang, kanyat masapul mo. Adda dita ni Mariba ng kapitan. Ay aglot-lutumot iti hatkik. No kasta, saan kayo pa anagarmusar? Saan pa ya? Ngam dandani siguro, no makaluto ni Bana. Si Kangay, nagarmusar ka. Saan pa'y ngarog kapitan? Mabalain ti makiarmusar. Una, day talaga yam. Umunag ka. Yung kakitaan ni Banang eje kusina, wan? Agyaman akunay, kapitan. Dinardaras mo't ni kapitan tinagkapay. Pinanawan na tamadamata pa'y ngagkapkapay. Ay win tamala dawan, iso adinardaras na. Saan akas kadata nga awan mo't papananta? Iso nga in-enjoyan ta ti agkape, mare. Huwag nga rod maray, ay na. Nagimas to'y linutum ahat kay kay. Dabayagan kat, ajak nakaraman iti hat kay. Naapay nga me, nasaan ka nga agluto? Ay, awan nga rod maigatang maray. Ay unay, ay kahit agpagatang ka akan ni pari badong. Kano danda ni awan pakipurdiyaan na maray. Katulungam agsapul ka iti pagtrabaho Ay, unan niya. Nakitakmat, a wanted sales lady, kuna na may sa agrocery akanayon ko apaggatgatangan ijay ilay, ay padasem ti mapan agaplay ijay. Basit lang day jay apagtagilakwan. Ay, sige man nga road maray. Badong, ikanak man iti pamasahe. Agpaili Papanam ijay ilay. Inakpadasan ti agaplay iti trabaho. Anya, Iso nga ikanak iti pamasahe. no ikang ka iti pamasahem. Awanan tigatang ko iti balon ko amapan makipurdiya ita. Mapan ka pa ilang umutang akin ni Marikwanang iti sardinas. Ta iso ti balunam. Ay, una yun ay. Ang maawat ka nga ta, ijay pag-applyan. Ay, katbarang Kamit gayam tagbanbantay dito istor ni Marikwanang, balasang. Hey, tata, nagbakasyon yan ti Kuanang. Pangasim man balasang ka, tapautangan na kiti may sa sardinas. Ay, pasensya kayong tata ba dong? Ngam binilin nak ni ante sa anak nga agpapautang. Ay na, bayada mo lang, nga pa man na maalak ti swildok intun malam. Dumagasak dito yung agbayad. Kasanaw no saan kayo dumagas? Dumagasak nga raw. Agpakpakaasiak balasang kaw. Awan nga min balo na kamapan makipurdiya. Apay, saan ka amaasyan kanyak no mabisinanak? Sige man lang yan tata. Konsensya indak pay mo. Basta dumagas kayo dito'y inton malpas ti trabaho yo Ay, wan basang. Promise. Sigurado ka ang kamalampay tiyang trabaho? kabaelak pa'y asar. Nabigsaak pa'y mag. Narigat ti trabaho ti sales lady. Agmalmalim ka anak katakder, nangruna no ano ti gumatang. Ayos laeng, sir. Easy laeng day ta kanya. Malangaron. Makitak maitkit na saranta ka pa lang. Patseg, akas tamot ti kasarantam ngaglakaw. Ay, siyempre mo't asar. Umay ka nga ron din bigat. Tamang rugi ka. Ay na, agyaman sir. Ay, addan trabaho. Kunaklakit din no saan ka na dumagas tata ba dong? Nagkariyak a dumagasak. Apay kumangay sa anak a dumagas ngay. Anya ti amok nga no saan kayo nga agbayad? May isa lang nga sardinas, jaki din nagbayad. Uray may isa lang ako nayo
Tau manayon day ta apakaungtak ka ni Antikwanang no saan kayong agbayad. Sa bagay mo'y kidi Matay, tibayad ka. Kitagyaman ang manayin balasang. Agyaman akmat, tataba daw. Kumusta nga, iti pa nag-apply, ma'am? Adan trabahok ba daw? Ha? Mangrugi ak kanon intun bigat. Ay, kinasaya at mga rod, ano kasta? Si kapay lang timangted iti pabasahay. Tabayadan kanto intun makaswildua. Ay, kituwa na ato yan. Anya nga rod nga itinsangput mo amasida. Agluto kan tamasapat ang agreing intun bigat. Adtaw, ilutom to ika na ginatang ka. No, dasaan na masida, isang tibalunak intun bigat. Oray siyak mait. Agbalunak mait ba daw? Day, si kamot ti lumabas maritoyang. Naggapwam. Kat no naawat ak ijay insuro mapagaplayak maray. Ay, no kasta, nang rugi kan. Wun maray kat agyamanakken ka gaputa adda trabaho kitan. Ay, awan anyaman na, mare. Basit laba nagdayjay, ana itulong ko. San kami mo't siguro nga agkurang iti taraon ken badung kaw maray. Ay, kat saya atem nga ron ti trabaho, mare. Umay kanto kitaan ijay, no agpailiak. Wuna, total kinunamot nga ijay kaagumat gatang maray. Inasar mo ti makanto yang tagsabay ta namangan. Aday ti lamisaan ti malunta. Nagbalunak, sir. Kasta ka di? Intun bigad saan kan ngagbalon ta ilakaman kan. Total, adumat tilutlutuan di para luto may. Saan mo't la amay bibos? Ay katun nga rod, sir. Agsango ta namangan. Ano sa munti tumakder no at dagumatang, ha? Ay, un, sir. Awan parikot iti dayta. Apay ngay, at ibalong ko lang tinsaganan. Tibalon mo ngay. Sana kanon nga agbalon, ta ibalunan naktibus kaw. Anya, Nasingpet ti busko badong. Agasam, takayat nakpay akasango amangan. kasta. Wun, iso asaan akon nga agbalon. Kinuna namot nga ibalunan nak. Imbaga tay balunan na ka. Nala umuna ako na, jak kayat ti maladaw takababain iti buskaw. Kitagar mo sar tapay Apay, saan kan nga agar mo sar? Ijay taon. Saan ngamin nga agar armusar ti buskaw? Pilitan naktumanen nga agkapay kan mangan iti tinapay. Kababain mo't ano saan ko apagustuan. Mala, innakaw. Ay, apay akayat mo ti aginom pare ba daw? Ay, madlaw ko kanituyang pare. Ha! Anya day ta? Kasla na patpatag mo tindi trabaho na. Ngamiti siya. Anya? Pag silusam ti trabaho na? Kasla kastan na pare. Kun kasla nagasidagda iti tunggal may sa iti bus na. Pati ti bus na kat pagsilsilusam? Ay, kasla kastan pare. Naragsak la siguro ni Marituyang gaputa dan trabaho na. Saan arumbang pagsilusam ti bus na pare? Kunaklakit din no saan ka man ngagkapay tuyang. Sana kun nagkapi ijay balay, sir. Tapno makakapi ak ditaw. Masayat mo't tapno at nakadwak ngagkapay. Nairwamak ngaminan adituyak ngagkapkapay. Ay, sir. Anya ka di ti trabaho ti asawa yaw. Apay asaan nyo mo't akadwa nga umay ditaw. Nakapsutin ti asawak. Saan naakabaalan ti umay dito iso nga agtaltanin na nilatan ti balay. Ay, kastagayam, sir. Nala, agtimplakan iti kapita. Tanay, napudutan dyan na raw. Nakaluto akon ba daw? Mangan kan. Anya, siyak lang timangan. Inawis nak ngamin ni Busko amangan. Kalpasan anang rikap kamay. Ay. Sa balin sa amit day tatuyang Hagasam day ta. Inakpayan kasango amangan. Ay, nasaan ka din ngagreklamo? Anya pa'y ngay ti kayat mo aya. Nagpalingki akmutan. Inlutwan ka pa yan iti kanam. Anya pa'y lati sa pulom nga Haddan sa amit relasyon niyaw iti bus ma. Na, agtal na ka man ba daw? Pagan anunak mo't ngay day jay. Ay, kung kunam lang day ta.
Ngam kinapudno na. Kursunada na ka. Kayat mo may tibos mo. Ay, jakamukin ka. Nagrugit ti panunot mo. Ay, agalwad ka tuyang Maamwak lang nga da relasyon nyo. Ikulong ka dito'y balay. Kahit saan ka na makarwar. Anya ti kunam. Pagselselosan ni Badong tibos mo? Ay, wen nga rod maray. Jakamunoan niya ti aramidek. Tapno mapukaw day jay nga atap na. Ay, amangan no adamot rason isong agselselos ni Pari Badong. Ibagbagak ngamin kin ni Badong ti kinasing petibus kaw maray. Ngam awan sa bali akay papananday chay. Pagan anunak kumangay matibus kaw kebaketak metan. Ay kat dayta ti ibagam ka ni Pari Badong. Kaslasaan latangarod amamatay. Ay, nalaos siguro ti panagayat kan ka ni Pari Badong. Isong nga agselos. Ay itidadya kinlalakay ni Pari Badong. Nalae nga agsilaos. Ay, si Kangay, inteng. Awan apulos ti panagselos mo? Di ka ba't agar aramid iti pagsilusak ba nang? Apay nga agsilusak. Ay, kunak ano awanan ti siselosam. Na, Ay, mangipanagnag nga awanan panagayat mo kanyak. No awanan ti siselosam. dipindi mo't aba nang. No, ada makita nga aramid mo. Apekit din nga sa anak nga agsilos na. Amukaw no niya taramiday. Tapno maamwak no da relasyon da tuyang kintibos na pare. Ay anyat aramid ang paray. Mapanak iti pagtrabahuan ni tuyang. Kitagsihimak. Ay adakan ka dayta. Ang palagipan ka paray. Wun! Ay di ka agar aramid iti saan nasayaan. Agsiim ka lang. Di ka agis iskandalo. No awan ti makita ka mading aramid da. Di isa anak agis skandalaw. Kasanunod na makita mong amadi nga aramid dangay. Ay kitagis skandaluwa ka. Saan Saan? Pagawidim latan nito yung tagsarita kayo itinalaba. Maglakit din atawan kumatang. Wen nga rod sir. Iso nga rod adardarasag ti mangan tawan pa'y gumatang. Maday no dardar sentimangan tuyang. Inayadam lang. Tumakder ka no adda gumatang. Saka manin agsubli amangan. Sa bagay matkit di sir. Ay mabiit lang tamangalak iti danumta, sir. Sige man nga raw. Kargaam ti basok. Oh, at iti danumyo, sir. Nagyaman ak tuyang. Kunak supay kay. Nga da relasyon nyo itibos mo. Agasang may day tatuyang. Na, Sika pa yun ti mangyawat iti danom itibos mo. ay, badong di ka mangibabain di tao. Gaputay niya watak iti danom at dan relasyon man. Dahito ka di ti asawam tuyang. Wait. Ay, Siyak, ti asawa ni tuyang. Amok nga da relasyon nyo kanituyang ka. Gaputay niya watan naklangit ti danom. Adan relasyon me. Ay, jak kaya ti ugali ti asawam tuyang. Yawid mo langan, takip-kipan na kang agmalmalem no kasta silusugayam. ay, ngam, sir. Isardeng mo trabaho dito'y pwestaw. Jak kaya ti mapagsilsilosan. Amangan no mapatay nakpay ti asawam. Anya? Kapay nga tuyang. Di ka mo naglutaw. Nagluto tarupam. Anya nga iti luto. Di ka maghimatang iti may lutaw. Awan mo nga ron na purdiyak. Di oray santa namang mangan. Ay, nagrigat na yati kastuyabiyag. Imbes atultulungan ka ngagtrabaho. Pag silos ang matibuskaw. Lakay kan baketan. Day tapay la silos mo matamaw. Panagayat ko lang dayjay. Noy ayatin na. San mo nga rod ngay palubos ngagbisina? Agremedyo kay ti kananta. Ay, awan mo nga ron ti agpapurdiya. Kay kasanuta nga rod itan. No saan kumakas jay tinaramid mo. At dapay kumatrabaho kita. Kan saan tangag bisayn. Ay, pakawanan na kumatuyang. No kayat pa iti boss mau, hagsubli ka nga raw iti trabaho. Sana ko ngagsilsilaws. Uray kadwain ka pa ya, ngagpakawan iti boss mau. Ay, unay kanta tabadong.
Imbes ang matulungan na ka ti asawam, anya nga ita. Madi tinalabas apa nagselos tatabatong. Tatay ko na dangarudan, amin abanag analabas kat dakas. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.